Nanone dushime Imana yo yongeye kuduha aka kanya kugira ngo twongere tube tugihumeka umwuka w'abazima, izina ry'Imana nirihimbazwe. Turakomeje rero na gahunda yacu yo gusoma Bibiliya, aho tugeze mu Itangiriro igice c'icumi. Mbere rero yuko dusoma Bibiliya, katumanze dusenge Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze ko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo twongere dusome ibyanditswe byera. Bana natwe kandi uduhe kumva ndetse no gusobanukirwa mu izina rya Yesu, amen. Itangiriro igice ca cumi. Uru rero ni rwo rubyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu na Hamu na Yafeti. Babyaye abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madani na Yovani na Tubali na Meshaki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yovani ni Elisha na Tarushishi na Kituna na Dodanimu. Abo nibo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga, nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Kandi bene Kushi ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Dedani. Murongo w'umunani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko ku isi. Yari umuhigi. Tugeze ku murongo wa 9. Umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nico gituma bavuga bati nka Nimurodi, wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Murongo wa 10. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Eriki na Akadi ni Karune mu gihugu c'i Shinari. Ava muri ico gihugu aja muri Ashuri, yubaka Nineve ni Leho Potiru ni Kara ni Resini ni iri hagati y'Nineve ni Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye yawubatse. Ku murongo wa 13. Misirayimu nawe yabyaye Abarudi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakasiluhi. Nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafutori. Kanani yabyaye imfura ye yitwa Sidoni na Heti. Yabyaye Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruwadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Mu wa 19. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheragaho bita Sidoni, rukagenda rwerekeye Igera rukageza i Gaza. Rukagenda rwerekeye Isidoni Isodomu ni Gomora na Adima ni Sebiyomu rukageza i Lesha. Abo nibo buzukuru ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Eberi, rwose nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Rudi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Gitera na Mashi. Arupakisadi yabyaye Shera. Shera yabyaye Eberi. Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwaga Pereji, kuko mu gihe ce arimo isi yagabanyijwemo, kandi murumuna we yitwaga Yokitani. 26. Yokitani yabyaye Arumodi na Sherefu na Hasalumaveti na Yera na Adolamu na Uzari na Dikila na Obaru na Abimayeli na Sheba.
na Ofiri na Havila na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwahereye Imesha rukagenda rwerekeje i Sefaru rukageza ku musozi w'iburasirazuba. Abo ni bo buzukuru ba Shemu nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri mu bihugu byabo no mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo. Muri bo niho amahanga yose yagabanirijwe mu isi hanyuma y'umwuzure. Itangiriro igice cya 11. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagendaga berekeye iburasirazuba. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Baturaga bari kwerekera mu burasirazuba bw'isi. Babona ikibaya kiri mu gihugu cyitwa Shinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatishanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagera ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. 5. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. 16. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira yuko bagishatse. Reka tumanuke tubahindure ururimi rwabo ruvemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka uwo mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Urubyaro rwa Shemu. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 wa mwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shera. Amaze kubyara Shera, Arupakisadi arongera amara imyaka 403, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shemu yamaze imyaka 30 avutse, abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shera arongera amara imyaka 405, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse, abyara Pereji. Amaze kubyara Pereji, Eberi arongera amara imyaka 430, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Pereji yamaze imyaka 30 avutse, abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, Pereji arongera amara imyaka 209, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Rewu arongera amara imyaka 207, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Itangiriro igice cya 11 umurongo 26. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburahamu, Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya. Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwa Sara. Umugore wa Nahori yitwa Miluka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miluka.
umukobwa wa Harani, ni we se wa Miluka na Yisika. Sarayi yari ingumba ntiyari afite umwana. Tera ajana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore we wa Aburahamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakaludaya bavanwayo no kuja mu gihugu c'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 250. Tera apfira i Harani. Itangiriro igice ca 12. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Murongo wa mbere. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu canyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Murongo wa gatatu. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Murongo wa kane. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Murongo wa gatanu. Aburahamu ajana Sara umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani, bavanwayo no kuja mu gihugu c'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Wa gatandatu. Aburahamu anyura muri ico gihugu agera ahitwa Ishekemu, ahari igiti citwa umweroni ca More. Muri ico gihe umunyakanani yari muri ico gihugu. Murongo wa karindwi. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. 8. Avayo aja ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Umurongo w'icenda. Aburahamu akomeza kugenda yerekeye i Negebu. Aburahamu na Sarayi baja muri Egiputa. Inzara itera muri ico gihugu. Aburahamu aramanuka aja muri Egiputa asuhukirayo, kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. 11. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sara umugore we ati, dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko Abanyegiputa nibakubona bazavuga bati, uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti, ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe ukirishe ubugingo bwanje. 14. Aburahamu ageze muri Egiputa, Abanyegiputa bareka uko uwo mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba baramushimira. Wa mugore ajanwa kwa Farawo. 16. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. 17. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sara umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, ico wangiriye ni iki, ko utambwira yuko ari umugore wawe? Ni iki catumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanje nkamwenda nkamugira umugore wanje? Nuko nguyu umugore wawe, mujane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Vanimwe Kurasheya Layiki
utange na komenti kugira ngo dukomeze tujye tubana mu gusoma Bibiliya, kuko dufite gahunda yo kuzarangiza uyu mwaka tumaze gusoma ibice byose byo muri Bibiliya. Aho uzagira ikibazo uze urabaza, aho ugize impungenge ubaze, kugira ngo tubashe kugusubiza nawe usobanukirwe. Murakoze.